Шубашкарда хула күнне халаланы вижи гунлық пленер иртрем. Яланагене марафонра сыры сізем Шубашкарын сынзыбатне югерзе историйле хварашы. Художник сем кычалда тепренелсен күлемішпе херлі лабамра ішлеші. Кунда ядыльный университетсемде үгерме врендегенсембе студентсемде бур. Хула администрация уявділіне ергелене пленер вғыденже виші күненже де шандалық уярдыны пурнеде савындарына. Кивел пограть, шимыршимаст. Шубашкар эшпатырлыхен хулы яда девишнебе халхинже сырыстысем заводсембе фабрикасен шурчесене де ширайшы. Аслизембе кишеннисем, маштырзембе тинюгерме пушланысем юнашар ишлени пиде усылла. Пленерін тебір бархадарлы ене шул серен шапламайба хуламыр история ишен терлі саманда сынарласа хварны. Шакна Чваш Янри художниксен союзен ердюши Рашей Давадевичле тада Чвашхал художнике Владимир Нагорнов палырцах калать. Республикара пленерзем тадыжа хирдеща. Анатолий Митов, Алексей Кокель, Петр Егоров ядебірлештернебе үнерчісем тіл бұлзақ тұраща, анжақ кашнин тіллеве терлерен. Чынақта тәнжері нұмай құлара бұлза Шубашкардан хитрері хула шук тезе калазан да жануш пулме. Мәжін дезет Шубашкар чынақта пите хитрия хула, комалды хула. Кунда архитектура памятника земде, шәне новостройка земде, пірле пите туслы бурнаша. Кунда пурнма пите комалды. Шамбада шак хамырын juratны хулана, халаланы пленері килсе картину керме, шагында атылшынча картину керме, мон пите комал бульче. Пленера педемлетне хыщен Чилай хайлавсене уяв күнесенже онлайн куравра гдартна. Парнесем шиндерюшесем батне шурлауы хен вешетчен шидеш. Чуваш халахе пите сабайлы халах, щень халах. Хойын шыржывне юрадаган халах. Шамбада шак пленера тухса югерни картин земшин. Ман чунсавынат мержин дезесен мен бүріне жерзем хойын шыржывне, хойын хулыне юрадаща. Шамбада шак пленера келсе югерни мажын пете хаваслай была. Чвашенгларым вали Марина Корягина, Анна Филиппова, Святослав Петров.